Sura 17. Al-Isra. Noćno putovanje. Objavljena u Meki. 111 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Hvaljen neka je onaj koji je u jednom času noći preveo svoga roba iz hrama časnog u hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili, kako bismo mu neka znamenja naša pokazali. On uistinu sve čuje i sve vidi. A Musau smo knjigu dali i uputstvom je sinovima Israilovim učinili. Mjesto mene, gospodara drugog ne uzimajte, o potomci onih koje smo sa Nuhom nosili. On je doista bio rob zahvalni. I mi smo u knjizi objavili sinovima Israilovim: vi ćete doista 2 puta nered na zemlji učiniti i preko mjere oholi postati. I kad dođe vrijeme prve od 2 prijetnje, poslaćemo protiv vas robove naše, silno moćne. Oni će uzduži poprijeko zemlju vašu pregaziti i prijetnja će se ispuniti. Zatim ćemo vam dati pobjedu protiv njih i pomoći ćemo vas i mecima i sinovima i učinit ćemo vas brojnijim. Sve što činite, činite sebi, dobro i zlo. A kad dođe vrijeme druge prijetnje, poslaćemo ih da na licima vašim tugu i jad dostave i da u hram kao i prvi put ponovo provale i da sve što osvoje do temelja poruše. I gospodar vaš će vam se opet smilovati. Ako vi ponovo započnete, započet ćemo i mi. A džehennem smo za nevjernike tamnicom učinili. Ovaj Kur'an vodi jedinom ispravnom putu i vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika, a da smo za one koji u onaj svijet ne vjeruju bolnu patnju pripremili. Čovjek i proklinje i blagosilja, čovjek je doista nagao. I mi smo noć i dan kao 2 znamenja učinili. Znamenje za noć smo uklonili, a znamenje za dan smo vidnim učinili, kako biste mogli tražiti od gospodara svoga blagodati i da biste broj godina znali i da biste vrijeme računali. I sve smo potanko objasnili. I svakom čovjeku ćemo ono što uradi ovrat privezati, a na sudnjem danu ćemo mu knjigu otvorenu pokazati. Čitaj knjigu svoju, dosta ti je danas što ćeš svoj račun polagati. Onaj koji ide pravim putem, od toga će samo on koristi imati, a onaj ko luta, na svoju štetu luta, i ni jedan griješnik neće tuđe grijehe nositi. A mi ni jedan narod nismo kaznili, dok poslanika nismo poslali. Kad hoćemo jedan grad uništiti, onima koji su u njemu na raskoš navikli, prepustimo da se razvratu odaju i da tako zasluže kaznu, pa ga onda do temelja razrušimo. I koliko smo samo naroda poslije Nuha uništili, a dovoljno je to što gospodar tvoj zna i vidi grijehe robova svojih. Onome ko želi ovaj svijet, mi mu brzo dajemo što hoćemo i kome hoćemo, ali ćemo mu poslije džehennem pripremiti, u kome će se osramoćen i odbačen peći. A onaj ko želi onaj svijet i trudi se da ga zasluži, a vjernik je, trud će mu hvale vrijedan biti.
svima njima, i jednima i drugima, dajemo darove Gospodara tvoga, a darovi Gospodara tvoga nisu nikome zabranjeni. Gledaj kako jednima dajemo prednost nad drugima, a na onome svijetu razlika u stepenima i prednostima bit će doista veća. Ne stavljaju za Allaha nekog drugog Boga, da ne bi osudu zaslužio i bez podrške ostao. Gospodar tvoj zapovijeda da se samo njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje ili oboje kod tebe starost dožive, ne reci im ni i ne podvikni na njih i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: Gospodaru moj, smiluj im se. Oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali. Gospodar vaš dobro zna šta je u dušama vašim, ako budete poslušni, pa Allah će doista oprostiti onima koji se kaju. Daj bližnjem svome pravo njegovo, i siromahu, i putniku namjerniku, ali ne rasipaj mnogo, jer su rasipnici braća šeitanova, a šeitan je Gospodaru svome nezahvalan. A ako moraš od njih glavu okrenuti, jer i sam od Gospodara svoga milost tražiš i njoj se nadaš, onda im barem koju lijepu riječ reci. Ne drži ruku svoju stisnutu, ani posve otvorenu, da ne bi prijekor zaslužio i bez ičega ostao. Gospodar tvoj pruža obilnu opskrbu onome kome hoće, a i ograničava je, jer zna i vidi robove svoje. Ne ubijajte djecu svoju od straha od neimaštine, i njih i vas mi hranimo, jer je ubijati njih doista veliki grijeh. I što dalje od bluda, jer to je razvrat, kako je to ružan put. I ne ubijajte nikoga koga je Allah zabranio ubiti, osim kad pravda zahtijeva. A ako je neko ni kriv ni dužan ubijen, onda njegovom nasljedniku dajemo vlast, ali neka ni on ne prekoračuje granicu u ubijanju, da njemu je data vlast. A od imetka siročeta što dalje, osim ako ga želite unaprijediti, sve dok ne postane punoljetno. I ispunjavajte obavezu, jer će se za obavezu zaista odgovarati. Napunite mjeru kad mjerite na litru i pravo mjerite na kantaru. To je bolje i posljedice su ljepše. Ne povodi se za onim što ne znaš, i sluh, i vid, i razum, za sve to će se zaista odgovarati. Ne hodi po zemlji nadmeno, jer zemlju ne možeš probiti, ni brda u visinu dostići. Sve je to ružno, Gospodaru tvome mrsko. To je mudrost koju ti Gospodar tvoj objavljuje. I ne dodaj Allahu drugog Boga, da ne bi u džehennem bio bačen, prekoren i od milosti njegove udaljen. Zar je vaš Gospodar vas sinovima obdario, a sebi kao kćeri meleke uzeo? Vi zaista izgovarate krupne riječi. Mi u ovom Kur'anu objašnjavamo da bi oni pouku izvukli, ali ih on sve više otuđuje. Reci, da pored njega postoje drugi bogovi, kao što oni govore, oni bi onda potražili put do Allaha svevišnjeg. Hvaljen neka je on i vrlo visoko iznad onoga što oni govore. Njega veličaju sedmera nebesa i zemlja
i oni na njima, i ne postoji ništa što ga ne veliča, hvaleći ga, ali vi ne razumijete veličanje njihovo. On je doista blag i mnogo prašta. Kad čitaš Kur'an, između tebe i onih koji u onaj svijet ne vjeruju, mi zastor nevidljivi stavimo, a na srca njihova pokrivače, da ga ne biše razumjeli, i gluhim ih učinimo. I kad ti spomeneš Gospodara svoga u Kur'anu, njega jedinog, oni se preplašeni daju u bijeg. Mi dobro znamo šta oni žele čuti kada te dolaze prisluškivati i o čemu se sašaptavaju kad nevjernici govore: vi slijedite samo opčinjena čovjeka. Vidi šta o tebi oni govore, pa onda lutaju i ne mogu naći pravi put. Oni govore: zar kada se u kosti i prašinu pretvorimo, zar ćemo kao nova bića doista biti oživljeni? Reci, hoćete, i da ste kamenje ili gvožđe, ili bilo kakvo stvorenje za koje mislite da ne može biti oživljeno. A ko će nas u život vratiti, upitat će oni, a ti reci: onaj koji vas je i prvi put stvorio. A oni će prema tebi odmahnuti glavama svojim i upitati: kada to? Ti reci: možda ubrzo. Biće to onog dana kad vas on pozove i odazvaćete se hvaleći ga i pomislit ćete da ste ostali samo malo vremena. Reci robovima mojim da govore samo lijepe riječi, jer bi šeitan mogao posijati neprijateljstvo među njima. Šeitan je doista čovjekov otvoreni neprijatelj. Gospodar vaš dobro vas poznaje. Ako hoće, on će vam se smilovati ili će vas, ako hoće, na muke staviti. A mi tebi nismo dali vlast nad njima. Gospodar tvoj dobro zna one na nebesima i one na zemlji. Mi smo jedne vjerovjesnike nad drugima odlikovali, a Davudu smo Zebur dali. Reci, molite se onima koje, pored njega, smatrate bogovima, ali vas oni neće moći nevolje osloboditi, niti je izmijeniti. Oni kojima se oni mole, sami traže načina kako će se što više Gospodaru svome približiti i nadaju se milosti njegovoj i plaše se kazne njegove. A kazne Gospodara tvoga svako se treba čuvati. I ne postoji ni jedno naselje koje mi prije sudnjeg dana nećemo uništiti ili ga teškoj muci izložiti. To je u knjizi zapisano. A da ne šaljemo čuda, zadržava nas samo to što drevni narodi nisu u njih povjerovali. Semudu smo kao vidljivo čudo Kamilu dali, ali oni u nju nisu povjerovali, a čuda šaljemo samo da zastrašimo. I rekli smo ti: svi ljudi su u Allahovoj vlasti, a san koji smo ti dali da usniješ i drvo ukleto, u Kur'anu spomenuto, iskušenje su za ljude. Mi ih zastrašujemo, ali njima to samo povećava i onako veliko bezvjerstvo. I kada rekosmo melekima: poklonite se Ademu, oni se svi osim Iblisa pokloniše. Zar da se poklonim onome koga si ti od ilovače stvorio, reče. Reci mi, reče onda, evo ovoga koga si iznad mene uzdigao. Ako me ostaviš do smaka svijeta, sigurno ću, osim malobrojnih, nad potomstvom njegovim zagospodariti. Odlazi, reče on, onima koji se za tobom budu poveli, i tebi kazna džehennemska, bit će vam puna kazna.
i zavodi glasom svojim koga možeš i potjeraj na njih svoju konjicu i svoju pješadiju i budi im mortak u imecima i u djeci i daje im obećanja, a šejtan ih samo obmanjuje. Ali ti doista nećeš imati nikakve vlasti nad robovima mojim, a Gospodar tvoj je dovoljan kao zaštitnik. Gospodar vaš vas radi pokreće lađe po moru da biste tražili njegove blagodati, jer je on prema vama milostiv. Kad vas na moru nevolja zadesi, tada nema onih kojima se inače klanjate, postoji samo on. A kad vas on na kopno spasi, vi okrećete glave. Čovjek je uvijek nezahvalan. Zar ste sigurni da vas on neće u zemlju utjerati, ili da protiv vas neće pješčanu oluju poslati, pa da onda sebi zaštitnika nećete naći? Ili, zar ste sigurni da vas on po drugi put neće na more izvesti i buru na vas poslati i potopiti vas zbog toga što ste bili nezahvalni? Tada ne biste nikoga našli ko bi nas zbog vas na odgovornost pozvao. Mi smo sinove Ademove doista odlikovali. Dali smo im da kopnom i morem putuju i opskrbili ih ukusnim jelima i dali im velike prednosti nad mnogima koje smo stvorili. A na dan, kada pozovemo sve ljude s vođom njihovim, oni kojima se knjiga njihova da u desnu ruku njihovu, čitaće knjige svoje i neće im biti nikoliko trun jedan učinjena nepravda. Onaj ko je na ovom svijetu bio slijep, bit će slijep i na onom i daleko od svakoga dobra. I zamalo da te oni odvrate od onoga što ti mi objavljujemo, da bi protiv nas nešto drugo iznio, i tada bi te oni smatrali prijateljem. A da te nismo učinili čvrstim, gotovo da bi im se malo priklonio. I tad bismo ti doista dali da iskusiš dvostruku muku u životu i dvostruku patnju poslije smrti. Tada ne bi nikoga našao ko bi ti protiv nas pomogao. A oni su te toliko na zemlji uznemiravali da bi te iz nje istjerali, ali tada ni oni u njoj ne bi dugo poslije tebe ostali, jer tako je bilo sa svima onima koji su poslanike protjerali, koje smo prije tebe poslali, i niti nećeš naići na odstupanje od zakona našeg. Obavljaj propise molitve kad sunce s polovine neba krene, pa do noćne tmine, i molitvu u zoru, jer molitvi u zoru mnogi prisustvuju. I probdi dio noći u molitvi, to je samo tvoja dužnost. Gospodar tvoj će ti na onome svijetu hvale dostojno mjesto darovati. I reci, Gospodaru moj, učini da umrem, a da si ti zadovoljan mnome, i učini da iz mrtvih ustanem, a da si ti zadovoljan mnome, i daruj mi od sebe snagu koja će mi pomoći. I reci, došla je istina, a nestalo je laži. Laž zaista nestaje. Mi objavljujemo u Kur'anu ono što je lijek i milost vjernicima, a nevjernicima on samo povećava propast. Kad čovjeku kakvu blagodat darujemo, on se okreće i oholo udaljava, a kad ga zadesi zlo, onda očajava. Reci, svako postupa po svom nahođenju, a samo Gospodar vaš zna ko je na pravome putu. Pitaju te o duši, reci, šta je duša? Samo Gospodar moj zna, a vama je dato samo malo znanja. A da hoćemo,
mi bismo učinili da iščezne ono što smo ti objavili i ti poslije ne bi nikoga našao ko bi ti protiv nas pomogao. Ali Gospodar tvoj je tebi milostiv i njegova dobrota prema tebi zaista je velika. Reci, kad bi se svi ljudi i džini udružili da sačine jedan ovakav Kur'an, oni, takav kao što je on, ne bi sačinili, pa makar jedni drugima pomagali. Mi u ovom Kur'anu objašnjavamo ljudima svakojake primjere, ali većina ljudi nikako neće da vjeruje i govore, nećemo ti vjerovati sve dok nam iz zemlje živu vodu ne izvedeš, ili dok ne budeš imao vrt od palmi i loze, pa da kroz njeg svukuda rijeke provedeš, ili dok na nas nebo u parčadima ne oboriš, kao što tvrdiš, ili dok Allaha i meleke kao jamce ne dovedeš, ili dok ne budeš imao kuću od zlata, ili dok se na nebo ne uspneš, a nećemo vjerovati ni da si se uspeo, sve dok nam ne doneseš knjigu da je čitamo. Reci, hvaljen neka je Gospodar moj, zar ja nisam samo čovjek, poslanik? A ljude je, kad im je dolazila objava, odvraćalo od vjerovanja samo to što su govorili, zar je Allah kao poslanika čovjeka poslao? Reci, kad bi na zemlji meleki smireno hodali, mi bismo im s neba meleka za poslanika poslali. Reci, Allah je dovoljan svjedok meni i vama, jer on zna i vidi robove svoje. Onaj kome Allah ukaže na pravi put, na pravome putu je, a onome koga u zabludi ostavi, tome mimo njega nećeš naći zaštitnika. Mi ćemo ih na sudnjem danu sakupiti, licem zemlje okrenute, slijepe, nijeme i gluhe. Boravište njihovo bit će džehennem. Kad god mu plamen jenja, pojačat ćemo im oganj. To će im biti kazna, zato što u dokaze naše nisu vjerovali i što su govorili, zar kada postanemo kosti i prah, zar ćemo kao nova stvorenja doista biti oživljeni? Zar oni ne znaju da je Allah, stvoritelj nebesa i zemlje, kadar stvoriti slične njima i da im je već odredio čas oživljenja u koji nema sumnje, a nevjernici samo poriču? Reci, da vi posjedujete riznice milosti Gospodara moga i tada biste škrtarili iz straha da ne potrošite. Čovjek je uistinu tvrdica. Mi smo Musau 9 očevidnih znamenja dali, pa upitaj sinove Israilove kad je precima njihovim došao i kada mu je Faraon rekao, ja mislim, o Musa, da si ti doista opčinjen, da je odgovorio, ti znaš da ovo nije dao niko drugi, nego Gospodar nebesa i zemlje, kao očigledna znamenja. I ja mislim da ćeš ti, o Faraone, sigurno nastradati. I Faraon odluči da ih iz zemlje istjera, pa mi potopismo i njega i one koji su bili s njim, sve. I poslije toga rekosmo sinovima Israilovim, naselite se u zemlji, pa kad smak svijeta dođe, dovešćemo vas izmiješane. Mi Kur'an pun mudrosti objavljujemo i na istinit način se on objavljuje, a tebe smo poslali samo zato da radosne vijesti donosiš i da opominješ. I kao Kur'an sve dio po dio ga objavljujemo, da bi ga ti ljudima malo pomalo kazivao i prema potrebi ga objavljujemo. Reci, vjerovali u njega ili ne vjerovali,
Oni kojima je još prije objavljivanja njegova dato znanje, padaju licem na tle kad im se on čita i govore: hvaljen neka je Gospodar naš. Obećanje Gospodara našeg se ispunilo. I padaju licem na tle plačući. I on im uvećava strahopoštovanje. Reci: zovite Allah ili zovite milostivi, a kako god ga budete zvali, njegova su imena najljepša. Ne izgovaraj na sav glas Kur'an kad molitvu obavljaš, a i ne prigušuj ga. Traži sredinu između toga i reci: hvaljen neka je Allah, koji sebi nije uzeo djeteta i koji u vlasti nema ortaka i kome ne treba zaštitnik zbog nemoći, i hvaleći ga veličaj.